INP channel clear Tute in zain Sipai levekule kan channel in lo clear ve thina wangin kan lom hle mai tun tumpo hi in mingen na angin introduction nei du lovin kanan bur ngal char mai nge impeachment a hlawhchham chiang don ta the epoch times senator landanin democrats 10 house thunun ma se Donald Trump pa ithlaturin senate an tlang puyanga simple majority in president hi impeach thayani ti kharia ila chuwangin republican vote som pasari emotal an lak belanga ni republican zingah senator pattu mi chi hi impeachment hlawhptu ni a senator Pence se chuan thutluk na ala siam theiri lova senator Lisa Murkowski chuan impeachment ngai lovin president hi bang mai se adu thu soi ve thung senate majority leader Mitch McConnell chuan engma ala soi ve lova senate inkhom ala omlo boka angai dan hriat ala ni lovani republican senator zingah hriat lo Lindsey Graham chuan impeachment hian in rem na ain in do na asiam don ti in a thlawp lo thua puang to bok House Republican leader Kevin McCarthy po in impeachment adu lo thu soin America mi puite hi thendarin kan om mai nilovin rel run na takin kan om me ka ni a nitlem te chawa om tua president kan pai thani ngat chuan kan ram hin na sataka dai danin a om don ani ati Vice President Mike Pence chuan Nancy Pelosi ngen na alo hnol ti kan soi to kha impeachment hi azu ziral don ti achiang thok hatta conservative Supreme Court Judge 10 President Trump an la thlop zel phot Trump admin chuan an hun nung nitlem tela om hi American culture tun din le nan thataka manzo andua thotan nia president le vice president inhmuh tumpo khan athathei ang berahman andu thu tarlan ani kha Trump admin chuan Nau Tihtlak na damdoi abortion bill online cha mai thaya danina phal chu Supreme Court of the United States a tihtawp turin anzual kova kan soi photo angin conservative judge paruk omna US Supreme Court chuan Trump admin ngen na chu ati hlotlin sakta nge ni US Supreme Court chuan Nau Tihtlak na damdoi daka inthon mai thaya dan om chu ati top ta COVID-19 hrilen wang khan Nau Tihtlak na damdoi hi mail deliver phalna court niam jok te chuan an lo pe man peka ma se Trump admin hena du lo na samai nikum July thla khan federal judge te chuan US Food and Drugs Administration dan man lai chu a hnol saka chu dan ding lai ang chuan abortion pill hi ami hring nge ya dora vakala lei turani kan soi tam to a US Supreme Court a hian judge pakua an om tini kha judge paruk te hi Republican lamtang pathum te phei hi chu President Donald Trump an aruat ngei ten ni election thu boi chungchang a khan US Supreme Court a conservative judge te hian President Trump an tran tok lo nen kan ngai de uveka masi conservative judge te hian putrama hi chan le wang thatak nein an thlop lo ani ve thei tho boka handem view thei po anni pik lo mai thei ani Vice President Mike Pence po Congress joint session a khan putram puya beisei angin akho satalova mitam tak chuan a puwa phatsan kan lo ti man hi ala Democrat so point Mike Pence yan drama a phatsan angin an ngaya masi alo ni lo na samai Democrats lamah an rule Peter Nancy Pelosi hovin drama pai thak anan tum le chia chu Mike Pence yan adu ta ozong lo maya President Trump hi pai thak ani don lova a bang bok lovang ati mia mai November ni thuma US election kha diglo tam taka om ti chu kan pom tlang veka masi in than result ti danglam tur chuan Republican tamjok su khlek en hian alo har sadeu ani mai theya President Trump le legal team te hi an diklo ti rule chuni bik chuang lova fin fiana tam taka om thova mase a hun taka ma an lak lo awangin
putram pui hi na tuarta ani berhi abortion bill chungchang hi Maryland Greenbelt a US District Judge Theodore chuang chuan COVID-19 rilem chuan lama mangin dan hlawhchham man moa Nautihtlak na damdoi dora valei kher ngai hi mai chiate dik na ra be na ni ti in July thla khan lo nolani US Supreme Court a liberal judge pathum tengei po hian Trump admin ngen na hi an thlawp lo khrim khrima ma se an number tam zok nge chu conservative lam hian an pompui ta thong ani Nautihtlak na damdoi man larber hi US a chuan mifer priston ania then khat chuan mifeprex antiboka damdoi chikhat misoprostol nen ein kar soma upa nupum chunga no te chu ati tlangal mai thayani US Food and Drugs Administration dan ang chuan hospital clinic le pharmacy Nautihtlak na damdoi leitu ten an ni na antarlan angai thina hei hit hiang zau democrats te chuan tulan ti lem lovani masi khuwa khirna omlova Nautihtlak na hi vitamin ang lika zorani chuan mitam takinan mangsual don ti achiang renga kanrama po Nautihtlak na damdoi hi pharmacy a leimai theina oma hei hian na satakin mi patmai chiat na ati punlon pha HIV rate thlengin asan pha ni na lang Chief Justice John Roberts chuan thiam takin angai dana soya he thil hi mei chiate dikna le chanvo lamanilo District Court khan Food and Drugs Administration FDA nena he dan hi thaibo turin a riat tir theya District Court thutluk na siam dan kha adik zan lo devani court hian mi pui risel na konga thutluk na siam turin thiam na nei lova mo phurtu department ron mai lo chu ti tur kan nei lo heng zong hi han thlir hian District Court hian FDA dan siam hi ati danglamin athak mai turani lo ti in District Court thutluk na chu a hnol sakta a Trump admin ngen na angin Nautihtlak na damdoi chu dan mu mal tak noya mantur antile tani chu thiang zau lam Justice Sonia Sotomayor chuan he dan hi thil tul lo takani mai chete chunga phurit kan siam sak mai ani atia thiang zau ve tho Elena Kagan chuan Sonia Sotomayor thu soi a hlawptu a soi ve bok kumsa ni le som ni September thla khan Texas Republican Senator Ted Cruz le Republican Senator Som Pakua te le Republican Lamatranga House Member Som Sari Pakhat te chuan FDA Commissioner Stephen Hahn nena Nautihtlak na damdoi man khap turin ziakin ngen na an lo siam to nge ni heng Republican member te soidan chuan no sen makta duai thum point pasari zet nun na laksak ani to a tin damdoi side effect wangin mi sangli le zani risel na ngong na tak a om to ni The American Civil Liberties Union ACLU chuan hetia Supreme Court in thutluk na siam hi an thlop lo hle ve thungani Rudy Giuliani chungchang hi soibelila Rudy Giuliani honorary degree lak let sak ani antia Trump legal team an how to pa Rudy Giuliani pon har satna atok ve ta ni hi thiang zau college pakhat Middlebury Vermont College chuan honorary degree kumsang ni le panga a Rudy Giuliani an lo hlan to chu an la le ta ti an puang liberal thiang zau ho hi mun tina anin rol kim vek maya Rudy Giuliani hian engdan ma abo che ran lova Donald Trump atana adin wang maya king an ne Rudy Giuliani hian engma ala soi velem lova a honorary degree hi a ui em pon arin om lo ani a zira chua po ni lo chong he in su ang lika degree in hlan te zong a hlo lo mai ati sam it mai thaini kan video masalama kan soi media lam kha han tui ni leila thange YouTube chuan Donald Trump channel anti top vele ta President Donald Trump an TikTok adau chan kha US company te ma khuwa angai luat wang kha nia TikTok khan YouTube Instagram le Facebook te aron el phatlat maya American thalai tam takinan manga
US a phei chuan big tech ti ain TikTok kha lar man hi lani kha Donald Trump chuan America first ti in American company te ron da niam thei tura piang adau kha nia ma se American company te chuan an ma ngai tu Donald Trump chu an dau le ta si ani ber hi thil hi awan doi khak zong in a kalkual tluang chho char charani hi Twitter le Facebook nung ron chu in Google YouTube chuan Trump channel chu January ni som ni thleng an suspend ve le ta YouTube chuan Donald Trump channel hian dana zom lo an tia ma se adan zom lo na tak soi turan thre chuang lem hlei lova awm zia ber chu YouTube company du danin om lo ti na ani thei mai ome drama video zinga a eng ber hian nge YouTube dan bo chia tian zo chuan eng ma chan na an pe thei lo big tech te hian an uite Joe Biden hi a president lo an hlau e maya president office lo ma chu drama ka hup sak an du ani ber hi Donald Trump din pui tlat tu le hatana tong trai sak thin tu khovel puma evangelist ming thang Reverend Franklin Graham chuan atong trai Ropui A Thleng Ta ve ta bok ne soyani US in thlan thuboya in tran phata tanga president Donald Trump tran tu le atana tong trai fo tu rongbol tu Ropui Franklin Graham chuan US ba ka khovel mun thang thagaring tu te chu US president Thar tur Joe Biden le vice president Thar tur Kamala Harris te ta na tong trai sak turin som na siam ve ta ni in news rang ranga antar chuak che choi mai Franklin Graham kum somruk le pariat mang mek hi Donald Trump tan englai po tong trai thin mi khania awm na hmuna tong trai sak mai po du tok lovin a chen na in White House a te vakalin awa tong trai sak ta thin ani tun naya evangelist hian ring tu te chu lungrual taka Joe Biden ata na tong trai tura somin social media lama posteron siam chuak Franklin Graham chuan ti hian a soya civil war a chuan nuwa kan ram boy na chu a so sang zela Christian teu lungrual takin US president Thar Joe Biden ta ni tong trai ang u party pani ten ram an roi theina tan te hian ni tong trai ang u le lam ve ve an mol pholo na tur te America ram mi puite an roi zel theinan te hian i tong trai sakang u atiani he thu toy te hian ni khat chung lekin comment sing li chuang anei man ngal der maya comment tu zinga pakhat chuan iti dikle mai an tan kan tong trai tura lom ma se an ni ne na lungrual chu a thei hlol lo sual na chu kan do tur ni lovem ni an mani kan mangai theinan kan tong trai tur chu nia ma se khosak hawero kan rem ti thlot lovani alo tia he comment hian like sing chuang anei nge comment tu dang ve thung chuan Biden le Harris te tan kan tong trai don ani chuan an sual zia anin hriat chhuat theinan kan tong trai aniang chu an mi hruai na chu ka du teu lo mai pathian hi a chapo ve ngai hleinem alo ti ve bok kan channel clear tu te zinga pu Franklin Graham a post lo mu kan omem o han comment don ta ula eng tiang chen nge in comment veng le ti te kha ron soi ve mai ula a hlimom phia ni narin ome a engpo ni se kan phak tok thu thar kan an ti chu ave te men lo hlut saka in lo en ve zel thu kan hriat hian alom om kan ti thei khop maya men lo hlut sak na hian men ti phur hle mai thei ang thu dik le rin tlak chin han update zel kan tumanga midang te ngai dan po karon chop zel bok don ni o